Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yesu ashimwe shenge. Nawapenda. Ndabakunda. Kwa majina naitwa Zena Adam Masasu. Yitwa Asasu. Namshukuru Mungu sana kwa matendo makuu aliyonitendea kupitia madhabahu hii. Ndashima Imana ku bikorwa bikomeye cyane yankoreye biciye mu iki gicaniro. Nilikuwa na ugonjwa ambayo ugonjwa siwezi nikamuelekeza mtu yoyote aweze kujua. Nari mfise ubugwayi ntashobora kubwira umuntu wari wese ngashobore kubutahura. Siku moja nilikuja, ilikuwa Jumapili iliyopita. Umunsi umwe naraje hari kwa Mungu heze. Nilikuja hapa, kuna mdada mmoja nikamuomba aniandikishe ili Jumanne nije hapa nionane na wewe mtumishi wa Mungu. Hanyuma hari umukobwa umwe nasavye kugira ngo nze ngaha anye kuwa kabiri kugira ngo mbonane n'umukozi w'Imana umwongere. Nilikuja na kopo ya maji. Nazanya agacupa k'amazi. Nilipofika hapa haijawezekana mtumishi wa Mungu aweze kuombea yale maji. Ntivyakunze ko dushobora kubonana n'umukozi w'Imana uwo munsi ngo basengera amazi. Niliombewa na mtumishi mmoja. Hanyuma umukozi w'Imana umwe aranyakira aransengera mwarimu. Nikaumia kwa sababu hajaweza kuombea yale maji. Ndabara kwera ko mwongera atasengeye amazi. Ila nikamwambia Mungu, ndabwira Imana, siku ya leo haijawezekana mtumishi wa Mungu aweze kuombea ya maji. Uyu munsi nivyakunze ko asengera amazi yanje. Ila nina imani kuwa nikitoka hapa kabla sijatoa mguu nje mbele ya geti nitakuwa nimeshapona. Ariko ndizera ninava nga ntarakura umuryango ukuguru kuri portail, ntarashingura ukuguru kuri portail konza kuba nakize. Nilienda na yale maji mpaka nyumbani. Naratwaye amazi muhira. Kufika nyumbani waliniuliza hayo maji yameombewa, nikamwambia hapana. Ngeze muhira baramazana amazi bayasengeye oyaha. Nikamwambia lakini nina imani. Ndabwira nti mugabo ndizeye. Kwa kuwa nimeingia mle ndani na iko pe maji na nimerudi tena. Kwa ya mazi nayinzirije indani hariya anye kandi nkayasohoramwo. Kuna kusudi la Mungu. Ko hariho ubugombe bw'Imana. Niliyatumia yale maji hivyo hivyo ila nikiwa na imani kuwa nitapona. Narakoresheje ayo mazi ariko nizeye ko nza gukira. Nilioga. Narayoze. Huyo ugonjwa nilikuwa najikuna sana. Baada ya dakika 3-5 najikuna, lakini kuanzia hiyo siku mpaka sasa hivi sijarudi tena. Iyo ngwara nari ngwaye naguma niyagaza ku minota 2 ku minota 3 naguma niyagaza mugabo guhera ico gihe n'ubu sindasubira kwiyagaza ubugira kandi. Washirika wa kanisa, sengero, niwaombe kitu kimoja. Nabasaba ikintu kimwe. Ambaye ana magonjwa, ambaye ana matatizo, ugwaye ufise ibibazo, ukitoka nyumbani ukija hapa, uvuye muhiruje ngaha, usipoonana na mtumishi wa Mungu silalamike. Bidakunze kubonana n'umwongere ntukome induru. Mwambie Mungu, najua nina imani kuwa nimeingiza mguu katika madhabahu hii. Gira Imana ati Imana ndagushimiye ko nakojeje ikirenge canje kuri iki gicaniro. Nina imani kuwa nikitoka tu zile shida zote nilizokuwa nazo zitaisha. Ndizera ko ninasohoka ingorane zanje zose zizaguhera. Amina, mbarikiwe sana. Umwami Yesu abahezagire cyane gose.